Lokalna samouprava donirala je Domu zdravlja putničko vozilo marke Dacia Sandero. Automobil će koristiti služba kućnog lečenja sa polivalentnom patronažom, čulo se prilikom primopredaje vozila. Uručujući ključeve automobila doktorici Biljani Marković, direktorici Doma zdravlja, gradonačelnik Kikinde Pavle Markov ukazao je da je vozni park ove službe neuporedivo bolji u odnosu na raniji period. Uspeli smo da nabavimo nekoliko sanitetskih vozila i evo danas uručujemo još jedno novo vozilo koje će biti korišteno u svrhu patronažnu svrhu, dakle u cilju obilaska naših najtežih pacijenata i to je jedan od, da kažemo, načina kako da nastavimo ono što smo započeli pre nekih godina i po dana i kako da na neki način da dođemo do toga da ceo vozni park dobije onu sliku kako i zaslužuje. Gradonačelnik Kikinde pohvalio je sadašnji izgled kruga zdravstvene ambulante u ulici Kralja Petra I, koji je asfaltiran i uređen. Istakao je da su, pored novih pedijatrijskih ambulanti, vozila i medicinske opreme za kvalitetan i nesmetan rad kikinskog zdravstva potrebni i novi kadrovi. Pre svega smatram da je jedan od najvećih problema nedostatak naših lekara, naših doktora, i to je nešto što opterećuje naravno sve nas, naravno i pacijente, i da u postojećem stanju osoblje koje trenutno radi ima velike zadatke i s te strane možemo eventualno nekad i da opravdamo samu uslugu koja možda ne može da bude u svakom trenutku na nivou na kojem su pacijenti možda navikli, odnosno pre svega na koji oni računaju i zahtevaju. To ne zavisi samo od lokalne samouprave, to je deo jednog velikog zdravstvenog sistema i mi očekujemo što skorije formiranje Vlade Republike Srbije kako bismo krenuli dalje u insistiranje i u proširenje zapošljavanja stručnih osoba. Dakle, nama su potrebna stručna lica, kada kažemo dom zdravlja, kada pričamo sada i o bolnici koja je u pokrajinskoj ingerenciji, pre svega mislimo na lekare, pre svega mislimo na stručnu pomoć. U ime zaposlenih na vrednoj donaciji zahvalila je direktorica Doma zdravlja. Pa ja bih pre svega da se zahvalim lokalnoj samoupravi i gradonačelniku što je razumeo naše potrebe u vezi tog voznog parka koji nam je jako loš i što nam je omogućio da dobijemo još jedan automobil putnički koji je koštao $1.000.000 za potrebe službe kućnog lečenja sa polivalentnom patronažom i šef voznog parka će naravno raspoređivati vozila onako kako bude morao. Jer jako loš nam je vozni park i jako loša vozila su po selima. Recimo jedno selo kao što je Mokrin zahteva da ima vozilo za teren koji obavljaju i lekari i sestre, a sva su vozila nekako loša i mi smo i ove godine i prošle godine rashodovali ta putnička vozila. Na zahtev načelnika okruga i na naš zahtev Vlada Republike Srbije je donela rešenje da nam donira jedan automobil polovni tipa Zastava 101 iz okruga, tako da ćemo dobiti još jedan automobil koji će vršiti potrebe lekara na selu ili bilo gde. Znači, potrebni su nam automobili. I Rusko selo je bez automobila i Veliko selo sa jednim dotrajalim automobilom. Spomenula sam samo veća sela.